Čang šlang i na hrvatskom tržištu. Ja sam Jozo Marunica iz Štitluka pokraj Sinja. Rođen sam 45. godine. Za čaj sam čuo nazad 30 godina. I kad sam počeo, imao sam 150 kila, možda čak i više. I onda sam naručio čaj preko interneta i kad mi je došao čaj i počeo sam ga pit i za 6 mjeseci ja sam smršao više od 50 kila. Ovaj čaj koji ja pijem, on se zove Čang šlang. Ja mislim da je jedan od najboljih čajeva na svijetu, jer kad ja ga pijem osjećam se dobro, a i nadam se da mi dobro dolazi i da ću smršati ispod 100 kila. Ja od kad sam ovo pio i od kad me ljudi vide, govore meni šta se smršao i tako, onda sam ja rekao šta pijem i kako mi je. I oni su već naručili, ja mislim 6 ili 7 ljudi isti su čaj naručili. Sad probaju, a šta će biti s njima ili kako će, vidit ćemo. Ja se nadam da će biti dobro. Kad sam bio kod crkve gore na Vučpolju, gdje sam ja rođen, onda me jedna žena upitala i više me ljudi upitalo da li sam bolestan. Ja sam rekao da nisam, a ona govori tako i moj Ante rekao da nije bolestan, pa je otišao kod Svetog Ivana. A onda meni bilo malo krivo i da sam pristao piti čaj i poslije sam opet došao do kila kako sam ima. I onda prije 5-6 mjeseci unuk je moj Domagoj rekao dide trebaš nešto poduzeti, ja ću ponovo naći gdje se mora kupiti taj čaj i on je našao. Ja sam počeo da pijem čaj, pijem svako jutro, na podne i uveče. I sad sam opet smršao 25-30 kila i sad osjećam se dobro, ne boli me ništa, ne šećerim ga nikako i čaj za mene dobar. Pijem ga redovito, nemam pauze, nemam ništa. Iako mi je gospođa govorila da treba uzeti malo pauze, ja to ne uzimam, pijem ga i dalje i ja se nadam da će biti sve u redu. Ovaj čaj nije škodljiv i on je kao hrana, a drugi čajevi trebaš i da jedeš poslije toga i svega, a ovdje nisi potrebno jesti. Uzmem malo nekada ovako malo obroka prilikom ručka, kuvam gospođa ručak, malo se mašim. Čaj pijem 3 puta dnevno, ujutro pijem mlaki, u podne prije ručka pijem hladni i navečer prije večere pijem hladni. Ja se nadam da ću pasti ispod 30 kila i da ću doći ispod 100 kila. I kad dođem ispod 100 kila, ponovo se javljam da vidite kakav sam i šta sam. Ja inače pišem i pisme narodne u desetercu i evo moje prve knjige, moja prva knjiga. Pozdravljam vas i čitajte ovo što sam ja napisao.